doh cang. Misi merotes, Ben. Nyidang, ngedat deh nyidang. Iya, Ratu. Dah. Aduh, ini mana bapak ini sebentar. Ade dua. Ade dua. Jalan. Sing pisago. Ini jangan masak bangku. Kan kan? Ya, penyuang. Ade yang polos itu dia. Ade diam gitu nang saya mah dadong. Dadong metakon dia. Bapak dia ngawo kelangan. Muniki alet-alet tukang sulengnya tuh kelangan wawo tiang ningahang driko. Jakti. Yo kelangan ningahang munyen suleng yung sahap saketan. Guys, lungsan menyen suleng di tiang wau, mungkin pengingatkan masa lalu, mak sulengan jawab dia nih. Nah, ini notok. Nah guys, alo, yang dimarah kan kewa menyen sulengan, yang suleng artinya, ya nak zaman pidol, jadi bu sirat dan uning tahun 80-an, dan mendam tanah. Adi cara menyen es telolet. Nah, jangan bedek nih. Ada. Jangan lu. Lakon itu. Lanjut dong. Kadang saya ngilu. Nyen, kadang Kadang saya ngilu pasu. Manyen kadang jang. Pas lo pasu, alet-alet pasu. Terus Kadang nak derem ngeluluk ulang gitu. jaten mulai sekan sekeno mengingatin. Saru. Dan itu akan ibu nih. Mereka yang sing lek ada yang nunggu ini main ngatur raya. Man bang saya lagi Ya ya. namun nih ake pemedak kejang Nih, pemedak itu. Nah, lekakang ini bekerja pemedak terutama istri-istri. Oh, cantik nih. Jangan ada yang Ini bocor. panjang ada saya potongnya liongnya cara cah. Nyep basah. Mas lagi erang tadi jelemu. Ger. Ijo man ngale saya long nih potong carecang. Ewah yang ada yang saya ini digumil mengoi. Yang didodani sing man ngale. Mandi jauh gini dah. Ya lantasan loh pesu. Ratu bebayasan di ajang gelung kori. Terus? Pajakan. Nah, Pajakan. au. Jerimpan. Dok itu. Mati yang kembali mati yang. Kengken. Gelung kan lo? Hah? Kengken. Orang ni sing ada saya jangan. Cien. Kodotnya nyodok nyaman jangan. Aing selamatan. Apura bu. Cantik manis. Metaken jebos. Apa kata kona? Ulen tuni alin. Metaken jebos ke. Apa kata kona? Tiga man kali ukuran celana. Man matakon kan lo di jaman. Jangan perlu tahu tawangi dot jangan alih informasi. Man lo Ya di jaman. dodongan cara cang cara ibu tok ewah kali ukuran. Man di jaman lah. Dia bertawang cang ibancang mai kalau ngatur ngayah cang leng puan sing meklano cuma. Curi gini. Mangken kene miratu. Cantik nih Pak. Minyak ya dosan hiburan tulang kedatan di bosang kan. Langsung kecap ini. Seru ibu gitu. Sekane ratu maro cang merasa bangun nang ngene dong. Dunia itu di jeruan kejang seledet cang berak-berak berpikir cang tawangi. Apa pikir lo? Oh minyak bangun mekejang bekal ngetarang gitu kena cang. Belandasan ngigal ini iseng masih cang kemudian nyeledek dong dewa ratu. Jadi mumpung ke Juno jangan saing jangan ini sing itu ya. Begitu kenal kamu diang. Kenah jang pangmaan jang ale calon kuranan ini. Barangan gibas ngeras titingnya bukan. Pang barang-barang ngirago dini dong. Yang banyak barang dini tiang dini man kuranan ibu ampun boleh driki.
Begitu? Ben 6 bulan kan ben ada karyo. Ah, Tanggal ngatur ngayah jak duo gen. ngayah aja ragane. Aonya sing cang ajak nyiung. Sombong. Kakoncang sing ngigel premon. Meninggal apa? Rejang renteng. Rejang renteng. Oh, Ayang lu na di rejang renteng. Yang sa ibu-ibu na langsing-langsing rejang renteng. yang cang Cocok. lantasan Maganti ada rejang. apa? Rejang rontong. Tapi kan sing genggen bu ngi pang berak neto jani kan mare dadi tiang ngigel dan pidahan gedeanan ken bu potongan tiang Sekon. kuda berat badan tiang pidahan awang bu. Kudo. Dong dewa ratu setonen ada kopet atau berat badan canga 100 kilo nengi. Oh, sapa? Ya, Namun kayun ragane. Asana nyak jo. Yang kan ada bayu beli. Oh ado. Tapi nih kalem anaknya nih. Ya jelas kan. Kalem anaknya ada bayu beli ado. Gitu. Cang nepukin potongan padahal pedalam cang ragana dong. Ya nepukin potongan bak. Itu Ramadan bagus genjing. Boy aja bagus kenying tapi no asan tenaganya. Masa? Nyak cara sinongan. Engken. Meliubi di Semarang hujan gerimis di ujung pandang. Artinya? Laki-laki zaman sekarang yang berkumis sangat merangsang. Jadi kene beli mate aja mungkin jelanang-lanangan ini akene. Pokoknya yang jatuh cinta ngajak beli mate. Ya tuh. Nih my love cang janina. Jolas yang tadi deh yang beli tebalang kumis sepangan dilihat bibirnya. Ya mondo masa sedang ganteng ah. Yang lebih tebal lebih menarik apa tawangi. Di jangan menarik. Penebal batu riti kebangun lemah melitika. Apa artinya tuh? Yang kumis beli made itu tebal man ngosodang pipik lemah pesunja. Jadi apa deh yang ngomong ke beli made singkat kata singkat cerita. Kemudian. Bang Pok nah. Maksudnya Bang Pok ngusut kumis sekengken asana. Di samping ledang sesuatu mau pica jodoh kencang. Man? Pang berak beli made ini nengenah di piancang. Masa kan ngiping ngai kan lo? Aduh ratu nih, lagi bakat di piang dini lah tongos sedong paling jangan nih beli. Biasa jingaan dia beli. Amat dot deh. Ngoda kene bayun tiang ibu maplisa ngelen beli made. Hah? Ikan kan? Pasti sambil berpikir agaknya. Apa pikir lo? Adi dua jeleng ini megening. Dipisahnya di tiang iping ajak beli bagus semangat ajak menambung mengalir bulan bayune macepoliman ditiangi kepati tiang ulung manyungkling Merah tuh mata ektokan itu. beli Hah? beli nyoman jaya pranu. Apa misinya ya prana? Banyak kedek mengenah gigil lagi. Nenen malu lihat sama Surya kan? Sibuk ngelayu beli mati. Udah. Jadi nyecang kal ngedat nih. Kekasih negak pang beramu, ya nadi nak gede negak gampang bangun singidang. Apa sih ngidang bangun misi negara? Tolongin jebos tiang. Tuh gayanya. Nah nih serius nih jadi jelas bangun singidang nih. Baik tolongin jebos. Banyak keberatan san Pak Made bangun. Jadi nyen kalau orang nulung nih. Naik beli jelas nih weh. Itu cara anak ngidih tulung pangalus naik. Sekan engken jani nih. Bang. Badinganyi alet-alet di belakang. Engken. Engkenang bangun jadi bangsong jemaang. Ada yang pas dia. Sekan beli jelas dulu aja bos nih. Naik beli jelas beli.
Dan sekedar kelemah negak ini man mainan. Awak basajung. Basta kita nagak masih sa gidang bangun nagak pero. Nah, sulungnya man. May pacalang jolas eh. Jadi berangkat berkejengat-kejengat kan itu. Jangan dikencang neneo. Ano yung mga janaw pa? Awak basajung? Suka-suka jolas bos. Bangun. Weh nyen yuk. Atuh adi sang ada nak olas kencang. Ijo ya boleh cang numites ini. Pak pecalang jolas mereka bos. Okay pak, tulungan Jolas sekan sedang bangun nih. Main ngalen deh. Mereka na jolas eh. Okay pak. Nah, meratu. Ay ratu to. Ayos to. Niki mau nanisir baik. Kengken. Kengken. Ne, oyo ne. Rai, Kengken. ne nasa kerap na mudo. Bonya olas na bano misi itu pero. Yan ngedatan ampun ang cara ngabot bling mengga. Bang mesra ngedatan nih. Ayos to. Itu baiknya di mana belingsir to? Robeki sesono na. Babeki kan? Adin nih jodoh cah. Misi merotes ben? Nyidang ngedatan nyidang. Iya ratu. Dadah. Aduh, ne mana babeki sekan. Ade dua. Ne babeki sana lingsir ne. Kengken. Ore cang ngedat ati nyonyon cang selok. Lemu ngai. Oh. Ayo. Woi to. Oh. Ais to. Mei. Beli aku. Agar suksema beli. Mulai betapa. Beli sampon olas ledat dan raganti piangan. Ay, Jalan. jalan-jalan. Nungkad. Ratu dadani sarang sami. Hah? Minabang di tiang niki jodoh di. Sana mangkin di tiang nunasa pesiremak de HP kamera tolong foto je bos. Ah, mau bodoh acara gani? Benar. Kawan apa? Prewedding. Ya sot prewedding jang-jang di Tegal. Anu diang? Angon ulah balang sangit. Ampura sira dadosna. Yang. Sing pisago. Ini jangan masak bangku di punya Kan sira dadosna tiang. Dan sira wastana. Ya, naman sugel. Hah? Naman kumpil. Gigi senggang karbit kan bonkan. Kaki jo jalini. Adi jangan mesra. Pribadi dek itu. Pokoknya yang bohong aja beli. Kengken kah? Ya, penyuang. Adi yang polos itu dia. Jaja satu jaja uli tiang bodoh tak kembali. Jaja satu jaja uli tiang bodoh tak kembali. Nen malu kak yen kak dot nyuang yang edek nggoyang kak. Hah? Butuh tumben tiang buka kene amas yang butuh kene ngawani tadi rasa ya Namu diang muspo, mudiang. cang takut yan bas makelo aja cangka ini Man, yan amone grenyetan meningkin. dinyak bisa belenjang mulai neben bakat matimbo kadatan ben Adi jadi mau kaksan jadi maunya dia. Aduh, repot bener aja. jane kene carane kak
mumpung kak kayun ngaturang ayah ngibur semetone sareng sami lan barang-barang ngaturang ayah iya nya kak barang ngaturang ayah yang kalau mangka hadiah gratis spesial. Hadiah apa? Dulu na melingsir? Menghinap 1 hari 1 malam. Di hotel mewah. Di hotel mewah Di Pura Mrajapati. sekan bro kuluk-kuluk on. Jadi ngigal yang joget kak pengibing. Aduh. Tuh semua. Hah? Tujuan yang lu ngayah di dalam. Hah? Nih sekan-sekan nih bersegar lung nih. Ah? Oh. Jod kopi deh. Enggak. Terus. Beh, tuh. Tija ngaleh, tuh. Ajen goling sereng ngedir tangannya, tuh. Merah, tuh. Yang lu macam. Adi kan? Kak! Keng. Orang pengen joget adi cara ngejok celeng nih orang ini. Tersinggung kan joget. John. Ah? Nih enak nih, ngapa nak bongol nih? Oh, nak joget. Hah? Ini pengiping nih, waduh lengah tuh. Mani beli gigi nah pang jelas bunyi. Gamalin. Gitu orang. Oh, keren dong. Lemuk tangan itu. Ini hidupnya nak dansa hidupnya. Adi biyak kan. Ekan masalah nih. Oh telah Mai. Rai. Tata ada bebuleh siap. Oh, negak kak. Inge. Ben mani periksa ngeragana nah. Matur suksema. Inge suksema. Ratu. Muna negak nah. Oh ben. Aduh. Inge aturan nomor nak linsir di perkanan Ratu. Niki wawu je. Sekarang nak linsir seni aja nih. Di made. Oh Aing igal. Pedalam beli made. nak ingin. Padahal turunan kin kak aduh. Oh? Maing igal beli made. Ampura tiang gelam-gelam. Ngai kan lo mana sehat na? Gelam. Lamikin. Asam urat na kumat. Ali pengibeng na lang gamalin. Mereka na. Nah, ini ada pengibeng bagus nih. Terus, jauh. Nah, Ratu ternyata ini ada pengibeng ganteng. Terus Pak Ratu dong. Kan bebok uling dunia. Terus.
dulu. Engken. Tiang nak jantungan. Yang ngigal deh kesiap pantas subuh kene kebos kumi di mengui. Engken. Nila ngabosina laser. Ini perawat. Mani di bos tolong ke tempat berias nih. Kemudian, Kudu nomor WA. ini jangan pakai masalah kan loh nih. Ingin sama bapak. Kengken ya riwayat hidup lah ada. Ada jag asbo nah. Yang penting kan ganteng.